Abakurikiye TSG Online TV ndabasuhuje. Muri gereza zo mu Rwanda harabanze kwikingiza kubera imyemerere yabo bavuga ko itabemerera gufata urukingo rwa COVID-19 kuko barufata nk'urubashyira kure y'uwo bemera kuruta uko rubakingira nk'uko babibwirwa. Abagororwa banze kwikingiza nyamara ariyo turufu yonyine izatuma ababo bongera kubasura bakababonaho. Bitaba ibyo kongera kubonana n'ababo bari hanze ya gereza bikaba amateka kuri bo. Umuvugizi wa RCA CCP Gakwaya Uwera yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abantu hafi ya bose muri za gereza bakingiwe, ariko kubera imyumvire ya bamwe hari abantu 58 banze gukingirwa COVID-19. Gusa ngo bakomeje kubigisha kugira ngo bahindure iyo myumvire, bumve ko kwikingiza ari inyungu zabo nk'abanyarwanda bose muri rusange. Amakuru yabanze kwikingiza kandi kubera imyemerere yavuzwe no mu karere ka Karongi, aho abarimu babarirwa muri 44 banze kwikingiza COVID-19. Bamwe muri bo bakavuga ko babiterwa n'imyemerere yabo, gusa bamwe baje kuva kwizima nyuma yo kwigishwa bafata urukingo. Icyakora hari n'abakomeje kwinangira kubera iyi myemerere nyine, gusa haje kugaragara amabaruwa ku mbuga nkoranyambaga abirukana burundu ku kazi. Nubwo bimeze gutya ariko hari abarimu bahisemo guhagarika akazi burundu aho kwikingiza COVID-19 kubera icyo bita kwemera uwo bemeye nyine mu bijyanye n'amadini. Bamwe muri abo basobanuye ko ikibibateye ari umutimanama wabo wanze guhamanya no kwikingiza. Hari n'uwatangaje ko yagerageje guhatiriza ngo afate urukingo nk'abandi, umutima ukomeza kubimubuza, ageraho afata icyemezo areka ubwarimu nubwo ari wo mwuga akunda kandi wari umutunzi. Kugeza ubu ntawe uzi neza niba mu mfungwa bivuga ko zanze kwikingiza zizisubiraho zigafata urukingo. Gusa ku bari muri gereza uzaba atarakingiwe ntiyemerewe gusurwa, ndetse n'abaje gusura basabwa kugaragaza icyemezo ko bakingiwe byuzuye ndetse bipimishije mu gihe kitarenze amasaha 72. Ibi biravugwa mu gihe imyaka 2 yari igiye kuzura abafite ababo bafungiye muri za gereza zo mu Rwanda batemerewe kubasura ku mpamvu z'imiterere y'icyorezo cya COVID-19 cyageze i Kigali ku wa 14 Werurwe 2020. Kuri ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCA wamaze gutangaza ko abafite ababo bafungiwe n'abari kugororerwa muri gereza ziri hirya no hino mu gihugu bagiye kongera kwemererwa kubasura. Ni ibikorwa bizatangira kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 z'uku kwa kabiri umwaka wa 2022 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa RCA CCP Gakwaya Uwera abitangariza ku rubuga rwa Igihe. Yavuze ko gusura abafunzwe n'abari kugororerwa muri za gereza zo mu gihugu byasubukuwe, ndetse hari n'amabwiriza yashyizweho agomba kugenga ibyo bikorwa. Icyorezo kiracyahari, ariko nk'uko n'ibindi bikorwa byagiye bifungurwa ubwandu bwa COVID-19 bugenda bugabanuka. Niyo mpamvu RCA nayo batekereje ko bakwiriye gusubukura igikorwa cyo gusura abantu bakongera bagasura ababo muri gereza. Ngo nubwo ibikorwa bitandukanye byagiye bifungura imiryango, inzego zishinzwe ubuzima zikomeza kugira abantu inama yo kwirinda kujya ahantu abantu bahura ari benshi, guhana intera, kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba n'amazi meza n'isabune. RCA itangaza ko imyiteguro yakozwe ndetse izo ngamba zose zizubahirizwa kuko hashyizweho ahantu ho gukarabira naho abasura bazajya bahurira n'abantu babo bagiye kureba hamaze gutegurwa. Mu makuru yatanze ngo nuko n'ahandi hantu hasurirwa hakiri abantu hagomba kuba hari nibura abantu 75% by'aho igikorwa kiri kubera, hakaba n'intera ya metero 2 hagati y'usura n'usurwa kandi bambaye neza udupfukamunwa. Mu kubahiriza ibi, gereza ngo ziteguye iyo migirire ndetse n'ahantu bakarabira harateguwe neza, hari n'amazi meza n'isabune n'imiti yo gukaraba mu ntoki, kandi ko icyambere ari ugukomeza kwirinda iki cyorezo. Ibikorwa bigakorwa ariko
hubahirizwa amabwiriza y'inzego zishinzwe ubuzima. Amabwiriza mashya agenga ibikorwa byo gusura abafungiye muri za gereza agena ko umuntu umwe ari we wemerewe kujya gusura ufunzwe. Ni ukuvuga ko bitandukanye n'uko byakorwaga mbere ya COVID-19, aho nk'abagize umuryango bashoboraga kujyana gusura umuntu wabo ufunze. Ugiye gusura abafunzwe asaba kwandikira email ubuyobozi bwa gereza uwo muntu afungiyeho, akamenyesha igihe azagendera no mu gihe habayeho impinduka zituma ahindura gahunda akaba yabimenyesha mbere. Ku bari muri gereza, uzaba atarakingiwe ntiyemerewe gusurwa, ndetse n'abaje gusura basabwa kugaragaza icyemezo ko bikingije byuzuye ndetse bipimishije mu gihe kitarenze amasaha 72. CCP Uwera yavuze ko nubwo ibikorwa byo gukingira byashyizwemo imbaraga ndetse abagera hafi ku ijana bakaba barakingiwe, hari abantu bagera kuri 58 baze kwikingiza COVID-19. Yashimangiye ko abantu hafi ya bose muri za gereza bamaze gukingirwa, ariko kubera imyumvire hari abantu babarirwa muri za 58 nyine banze gufata urukingo rwa COVID-19, nyamara bakomeza kubibakangurira. Usibye kubibakangurira gusa ngo bazakomeza kwigishwa kugira ngo bahindure iyo myumvire, bumve ko kwikingiza ari inyungu zabo nk'abanyarwanda bose muri rusange. Itangazo rihagarika gusura abafungiye muri za gereza zo mu gihugu ryasohotse ku wa 16 Werurwe mu mwaka wa 2020, hashize iminsi 2 gusa umuntu wa mbere urwaye COVID-19 agaragaye mu Rwanda. CCP Uwera yavuze ko hari hashyizweho nimero ya telefone yifashishwa mu koherereza abafunzwe amafaranga, kandi ababishinzwe bakaba barabagezagaho. Yasobanuye ko ubuzima bw'abari muri gereza bwakomezaga kandi ko byari bimeze neza nta kibazo. Ikindi kandi bakaba bibutsa abantu ko icyorezo kigihari, abafite uburyo bwo koherereza abantu babo ayo mafaranga bakomeza kubikora muri uwo mujyo. Kuri ubu kujya gusura ufunzwe ntabwo byemewe kugira ngo icyo uvana hanze ngo kigere muri gereza. Ni ukuvuga ko hemewe kujyana kureba umuntu mukabonana mukaganira gusa. Hari ibindi bitemewe birimo ibikoresho byateza umutekano muke, haba ku bafunzwe cyangwa gereza muri rusange, birimo telefone, kamera, intwaro n'ibindi. Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 13 zifungiwemo abantu bagera mu 81,535. Mbere ya COVID-19, RCA yakiraga abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 baje gusura abafunzwe. Kuri ubu byitezwe ko ku munsi hazajya hakirwa abagera mu bihumbi 8 kuri gereza zose. Komeza ubane na TSG Online TV, amakuru yacu nakagaruka.